Temaşavanên hêja dema we bi xêr. Îro duyê mehê Temmûzê sala 2020 em bi zindî dest bi veşana çarpelê dikine. Ez berê her tiştê pîrozbahiya xwe pêşkêşê hevalên çarpelê dikim. Îro rojkî taybet e. Îro sersala qetiyama Sêwazê ye. Hûn dizanin 93 qes çil kes Kurd weke xwediyê o dînên din, olê din bi Sêwazê hatin şewtandin. Ez bi wî vesileyê qetiyama Sêwazê protesto dikim û mahkum dikim. Îro me xas em ser rewşa Rojavay yani Kurdistana Sûriye bisekinîne. Îro çend nîvanê min hene. Nîvan Azad Kurdê Sûriyeyê, Azad İbrahim, Diyar Kurdê Dersimê, Diyar Budaq, ev em bi hevra programı idare bikine. Em ê li ser rewşa Sûriye daviyê wexta me wextê em ê li rewşa Iraqê Kurdistana başûr binerine. Çi ye, çi ihtimal hene, ew ê çi bibî servan em ê bisekinîne. Berê her tiştê ji ber ki Azad ji parçeyê biçûk tê wekî zêdetir ev nîvan e bi got em ji wî dest pê bikine. Ew xwe naskirin bide. Paşê Diyar cara daviyê ew ê dora min bî. Bi fermo kek Azad. Tu xwe naskirin bide. Bila temaşevan hinekî mualimat bigirin derhekê te da. باشه از آزاد ابراهیمم از لندن دیجیم از خلک روجاوای کردستانی می جبار نزدیک قامشلی می باجار گرد به دربیسیه از گلک خوشم از سپاسیا ودکم از پیروز باهیا وجدکم به قنات وی نه و هویا سرکفتن جوار دخوازم و به هویا قنات خدمت جوید وزیر بکه اف ملتی که کار به دنگی وی ملتی بگین خلکی و ناس و دوستی وی و ام لجی راضی به هیویا سرکفتنش بو هر تشتی ام بخوازن پچکی لسر روشا سوریه بتایبتی باخون و پاشی لسر روشا کرد سوریه یعنی کردستان سوریه سوریه د آلوزی که د گلک زحمت در باز ده براستی اف چند ساله جده 2011 ده حتانها يعني گلک دستوردان لسوری هاتن کرن نما بريار حكومتها سورية ونما خلقي سورية براستيش دستيوان دركتية نا دولة كارت قرارها بستينة ونا اوبوزيسيون جي كارت قرارها بستينة ماي ليسكا مزنا يعني ولاتي جران ولاتي كاربن او خديه برياري بن لوي ولاتي دي Kek Azad, min got berê kek diyar ji xêr naskirin bide, ez ji xêr naskirin bidim ji ber ki programa pêşî davî em derbasê mesele bibîne. Baş e. Kek diyar dora te ye bifermo. Ez jî spasî dikim yani îro hem Azad hem jî birêz alî kêfxweşim we bibînim. Ez jî pîroz dikim çapel medyayê rastî Kurd lazim e aliya medyayê da gelek kar bikin û kêmasiyê me Kurdan her parçayê Kurdistanê gelek e ji bo wê jî çapel medya ez baverim wê kêmasiyê me bînî holê yani wê ihtiyacê me evik bike. Ez jî navê min Diyar Budak e ez Kurdê Bakurum Dêrsimê me Londrayê dijîm. Spas dikim bo vê programeke hevalan amade kiriye û doktor jî pêşkeş dike. Spas dikim. Em spas dikine vê carê dora min e ez ê naskirin bidim programa pêşiya ye ez Kurdê Sêwazê me li xweş kiriye li gundî hatin dunê heta 8 salî ez li gund mam paşê wexta 8 salî bûm min bara Ankara'yê kir ji bo xandinê wî demê da diya min bavê min li gund duman ez her sal havbînan diçûm gund bi wî avayî avantajekî min hebû ez bi temamî nehatim asîmilê kirin. Min li Ankara'yê mekteb xilas kir şuwatir ez bûbûm mamoste piştê cuntayê mecbûr mam derkevim dervayê welat ez hatim Swêd
Suvêt xandina min berdewam kir tahsîla min. Ez bûm doktorê diranan, hekim diş hekimê dibêjin. Ji wirê mekteb xilas kir şuwatir ji ber ke kar tune bû, hinek zametî hebû. Min bar İngiltereyê kir ve 24 salî nezdê İngiltereyê kar dikim. Aniha min karê xwe kêm kiriye, heftê de 2 rojan kar dikim. Hinek tabii problema nexweşiyê falan heye. İnşallah ji bo her kesê em bir badirêzî derbas dikin bi sihat. Belê ez niha dixwazim qeziyê bidim Kek Azad. Kek Azad hûn dizanin vê daviye navbêna ene kesê bi vekê de YPG'yê de lihevatinê heye. Di wî lihevatinê hinek kes memnûnin, hinek memnûnin. Türkiye piştî wî lihevatinê Türkiye li Kurdistana Iraqê dest bi operasyonan kir. Ez berê her tiştê tişkî dixwazim pirs bikim. Niha mesela Kurd û Sûriye, yani meselê dinê li Sûriye weke devletekî yek, devletekî navdewletî de dikarî hal bibî, yazî bi parçebûnê zê alternatîfe. Gelo niha Türkiye yektiya Sûriye dixwazî yan na? Vallahi Türkiye qet naxwaze. Türkiye tizane pirsgirêka Tirkiye bi Sûriye nej îro de ye. Li sala 36 beşek ji erda Sûriyê Tirkiye ji xwe biriye. Navê wê ji bo Ereba jê dibêjin Skenderon, ji bo aliyê Tirkiye wan dibêjin Hetay. Ew dost hetanî em şagirt bûn me dixwin û hetanî berî 20 sala jî ew ê xelkê Sûrî hemî zanî bû ew welatê wan e, ew beşek ji welatê wan e. Ew Skenderona gotin. Bi Erebî jî navê kirbûn Erd Selîbê, yani erdê hatî stendin. Erê. Piştî Esed ket bin hinek zexta bi wan re peymana Edanê çêkir, rastî jî ji coğrafya Sûriyê jî derxistin. Ew par ji Tirkiye ma. û Tirkiye ji xwe kir axwe xwe. Niha xewna Tirkiye de ev tişt heye. Dixwaze ana mesela ciyek wê dagir kiriye Idlibê, wîlayetek Sûriyeyê yani baş mezin jî û Efrîn jî ji xwe tê de ye û min bi tê de ye, ev bajarê mezin in yani ne biçûkin û wa giyaye heta serê kaniyê. Niha di sê çar dermanê di wê navberê de hîna Tirkiye neketiye wir yani. Bes haziriyê xwe dike yani, êrîşê xwe dike. Çetê gibkar tîne dixwaze Kurda ji wir derxîne, wir vala pêşxwar bike. Ew dibêjin yani heger berdewam ma wilo li gor 10 sala, 20 sala, 30 salî belkî zêdetir jî kêmtir. Ji xwe rewşa Sûriye zû bi zû rehet nabe yani. Ji ber ne rejîm karê serrast bike û ne welatê ê ketinê ne jî zû zû dev jê berdidin. Yani hemû bercewendiyê wan hene û hemû ji bo doza xwe yani xizmetê dikin rastî. Bes ê xwelî serî wî hatiye ê neheqî lê dibe bi rastî jî Kurdê ben. Yani 2 sal zêdê 2 salê Efrînê bûye. Efrînî ji mal û gundê xwe derketine, di kampa dene, di kona dene û xelk çetê Tirka wan anîye êk ji bajarê din ê Sûriyê, ji Hûtayê anîne, ji Derayê anîne, ji gelek bajar anîne û wan bi cî kirine di malê Kurda de. û qedera wan Kurdayî jî nekarin vegerin û ne kes jî hey piştgiriya wan bikin yani. û em hemî jî zanin destê Rûsa jî tê hebû û ê rejîmê xwe jî tê heye û ê Tirkiye jî tê heye. Niha ji bo Tirkiye yani sedî sed Tirkiye dixwaze Sûriye ew sînorê bi Sûriye girêdayî di nava 15 kîlometr heta çel û heger bikaribe wê zêdetir jî bike ji xwe. Niha ew şerîta sînor giştikî jî cêg Kurd lêne. Heger karî wê tê xibin sîya xwe yani ya dagir bike li wê derê, ez bawer nakim wilo zû bi zû wê jê derkeve û ne diyarê jî ev welatê Rojava jî ya Amerîka jî dixwazin wan derxin. Rastî jî hêviya xelkê bi vî şeklî ye. Lê tiştên din henin îja heger yekîtiya Kurda çê bibe û Kurd karibin bi kêrî xwe bên û hebekî karibin tesîrê jî li derve bikin, ne dûrî yani her tişt di siyasetê tê guhertin. Di nava rojhevkê de gelek guhertin tên kirin yani îja bercewendiyê van welatê mezin ê giran. Bi rastî jî hêviya Kurda ê partî û rêxistinê Kurda di Rûsyayê bi xwe tineyî. Ji ber Rûs heta do jî dibêje yani dibe rejîm veger hemû
جغرافيا سوريا دبن سيا دست هلاتي اخوخه امريكا جي انك برجوانديه وهنن والجور تدي مزاج مودا ترامب او جي ايرود بيجا مهرن سبت بيمنارن حرت الشتب اجا والله شبيجم يعني بارتيه ما قال هفدو بكن ها هي خلكي برخورته براستيجي يعني كان خالن هنن قالك جرنجن يعني قالك خلق رازينه اجا وشلو بقي سري جبر تركيا ستوز داي اف تكليا دنابرا رخصتني كرداده نجي سري يعني بحمه اذا خو كتيور خلقي خوجي بكارتينه هاگر كرد كاربن جوي آلي تاني بشجريا هفدو بكن وكاربن بيك نافي وبيك رخصتني كاربن دوزا خو نتوين يكبوي دي يابان دولتي بخدي هيز كاربن تكليا بان ربكن از باردكم روش بيجو هرتن حتى انا ابي يعني تشتكي نهجي دفان چند روجي داوود برتشتين كرن ام مرسله دا غركرنا تركيا وكردستان العراق مدور سربا اخبن بر برنامج مخويا gelek spas berek az biçim kek diyar perskije kek diyar bikim dixazım tişkiji te perspikim ma ba hezekli idi bene heze arab jibo wan İslam Müslümanti mühimtir bu jibo Müslümani ki Arap zamanı wan mühimtir ve hatta Türkiye'deki bir ki ev dixazi zamanı wan zı bigöherni ve deme zamanı Kur'an'ı de bir zamanı du emin yazı se emin baran ev sube roje peşinde çı veki reaksiyonu nişan biden. Bitişte kabul bugün ya na Türkiye'de baran dikanın problemi ki derkinin yanına. والله تزانه يعني تركيا حم حاضريه خد كي نها وقت پروردار رسمي قال لك باجاري ادلبي ومن بجي بويب تركيا يعني حم بالزمان تركي داخفن وبري تركي جيل قال لك دراب كارتينن نها وقتها زاروك مازن بفل السيرفي تشتي ببين بري تركا وزمان تركي ومكتبي تركي وبيبستان تركا وكلترا تركاي بيجومان وتاثير لي ببي يعني تشقي سيبيج حتى خوجي خلاص كنكار يعني او قريدانا بسوريا يعني بر مخل كنديت نخلك اسكندرون اق معنا اخوين سر مجانا جوان د برسيما انهم سوريين هاجر روج كي جروجاهم بخوازن وگرن سوري هوني بين بقولنا يعني تشتغلوا نماي خلكيش بيرا كري اجا باور بك مرسلا دين جي تاثيرا وي قال لك يعني خلكي الويدري الادلبيوان باليه دين ببر قريداين ودين جي اخوان مسلمين تزاني يعني حتى دركي خباطه وانا في حفتي سال تكرن دنابا وان ولاطه دي يعني تايبت سوري ومصر وقال لك دريدن اجا وقتا دين بكارتين خلك لال دبن يعني خلقي براستي فقيرن يعني خلقي سوري جين او خلقي شارزه وزانه وورد ورد وابي اي سياسات يتكن او جي برجواندي وان شجوانتي خاصتن يعني برجواندي قالك بالتركي رئيس بر حمل تركي كاربي بري اوبوزيسيون سوريا لتركيا وتركي جي اردوغان تشاوت خوازو وان ولو بكارتيني اجا وانا نكارن تشتكي بكن بس في تاثير سديس سد هبه ونولو برحتي كبيره بابا سپاس کek diyar ez vegerim te ditinate divi meseleyi da çiye na gora kek azat Türkiye yektiya Suriye naxazim ma derbayı Türkiye kıjan devlet yektiya Suriye naxazim mesela İsrail çı dixazi yektiya Suriye yan belaboyna Suriye dixazi devlet edinan yektiya Suriye dixazin yan belaboyna Suriye dixazin وقتا سوریه بلابی کرد امکانا کردان هیا ببین devlet yanına fayda kurdان جبو روز کی درج یکتیه دا مثلا با آواکی فدراسیونی حال بوینه دا هی یان devlet ki buçuk devre avakirni dikari bir serbike bir yanına teçhidi beji derepte bitişte da spas dikim kek yazdat gellik informasyonda bu şart zülfü rojava eji dixazim hindek tişt büyecim yani vakti ki em büyecim Türkiye'tin vedera hinake Türk neketin gel hafız destek gellik alaka vanay başev. Evet.
Ura Türkiye'tin vedera gellik ciye Kürdan Afrin evik girin. Yani çün bindest girin. Nihaji vaka azad ku embiyajın zamaneyha, pereyha, aleyha, mektebeyha, mahkemeyha her tiştik birin vedera. Yani vedera ekonomiye Türkan u evki Kürdan ji talan kirin. Embiyajın zeytun u narinciye u tiştedim u hezaran Kürtçi reviyan çün. Vedera ki yeketiye Suriye'ye dixwazi. Rastî welatê mezdin kes naxwazin. Rusya naxwazî, Amerika naxwazî, Tirkiye jî naxwazî. Kurd jî gerê mexwazin. Kurd jî mexwazin. Ev hindik hereketê Kurdan naxwazin. Yani wextê ki qise dikin şorê wan da dibêjin em naxwazin Suriye'ye parva bikin. Yani mesele parvakirina vedera ne? Mesele Kurd vedera hek hîvanatine, evki hîvanatine tişkî hukuki tine, bo vê jî wextê ki ev dera parçe wî, yani em bêjin Iraq parçe nebû. Yani çiqas Türk dibêjin Iraq parçe bû, açanda kes hatin kuştin, nizam çi ve tişkî vir ne rast e. Iraqî, yani vê dera Kurdan hindik heqê xwe girt, Şîiyan heqê xwe girt, Sünniyan heqê xwe girt. Yani rastî evekî vê dera doktor du sê tane millet hene, du sê tane akaliyet, dînî akaliyet hene. Suriye jî were. Em bêjin Suriye Elevî hene, Kurd hene, Sünni hene. Lazim e vê dera sîstemkî nû çêwî herkes bikanî zimanê xwe kar bînî. Herkes bikanî wê sîstemê da bijî. Wextê ki em bêjin Suriye welatkî demokratûna, dijî Kurdan newîna, dijî Sünniyan newîna, belki revşa Suriye ha nedibû. Bu wê mühim e. Yani wextê ki vê dera heq û mafê herkesî gerê bê naskirin. Vê dera gelek jî Kristyan hene, Suryanî hene, Ermenî hene. Yani gerê ev jî nav wê re da heq û mafê wana bêparastin. Türk naxwazin. Türk em bêjin daîma dibêjin ki em yeketiya Iraqê dixwazin, yeketiya İranê dixwazin, yeketiya Sûriyê dixwazin. Vana hemû dere ve. Tirkiye bo yeketiya xwe dixwazî wan derna parçe bike. Em bêjin ki vê daviya çekeka azad jî got. Wextê ki te dî enekese û PYD'yê evik çêkirin, gel hev yekbûn, yekdengbûn çêkirin, Tirkiye roja sisiyan eriş bir ser Kurdistanê û niha jî divê enekese muameleyê PYD gerê bîwînî. Yani em werne mesela davî em têre mesela enekesê û YPG ez dixwazim tişkî hîn bibim. Di van şertan da şert zurûfê îroyîn da kek azad got Türkiye naxwazî Suriye welatkî wek yekitî yek welat berdewam bike. Ew dixwazî Suriye parçe bibî. Lê rewşa Kurdan cuda ye. Kurd dikarin parçekî veqetînin û weke devletekî serbixwe berdewam bikin. Yani şert zurûfê wî hene yan tinin. Yan zî ev Kurdan zêdetir bihêz dike lember Türkiye. Türkiye imkan dibînî ji bo rojê pêşiyê wêzî dagir bike. Stratejiya Kurdan çi bî? Ji bo demekî dirêj di kujan Onagê da Kurd devletekî serbixwe bixwazin. Kujan qonagê da şertê wî hene. Îro heye yan tune. Çi dibêjî? Yani ji bo yekîtiya ez tişkî berdewam bikim. Ji bo ku Sûriye berdewam bike niha ez veke dibînim van îxvanê Müslüm yan zî hêzekî bi wekî îxvanê Müslümên Esad ba yan zî bi partiya wan ba em nikarin li hev bikin. Ji ber wî ihtiyaca Kurdan ihtiyaca wan bi Kurdan zêdetir e. Wexta Kurd di werê hebûn rûniştin ev mecbûr dibînin müracatê Kurdan bikin. Ew qîmeta Kurdan zêdetir dike, statûya Kurdan zêdetir dike. Mümkün e ki eger devletkî
وکی سوریه به هر بردوام کر ممکنه زیادتر تش دست کردان دا بوی او احتمال زیایه او دکاری بلکی کردستان روشا کردستان عراق زیدی هنه کی stabilize بکه روژه پیشتا یعنی مرو gerek bantıştana bide berçav بفرمو برای دکتر عرب 23 ولاتم همون aynı zemin kızıyorduk. Kültür evana nezikeve. Yani 33 devleti Araban endamı yeketiye ne? Endamı yeketiye dünya United Nation'ın. Em kuşi var 5 parçanı. Yani stratejiye me geri çuvi. Stratejiye me Suriye em böjün Türkiye zaman ki dıxast Hafız Esad hele boveji gellik planı xas stratejiye xas bove çekiru serok vezir Türkiye dıxast biçe Şam'ı o ve dera nmej bike mizgefte Emeviya dura ban Kürdan jikir care du cara te birate sali Müslüm birin Ankara'yı ev ne hev ne hatın çünkü PYD ne dixast per dijî Esad derkevî ve dera dixast yani hindik evkê xwe bistînî otonomî yan jî federasyon vatandaşîkî yani citizenship bigirî ve dera bijîn rastî jî Kurdistan nehat helveşandin ve dema PYD program ki nexrab evik kir yani berdevam kir Kurdistan hel neşiye ev tiştî başû lê gelek tiştê xirab nüfusa Kurdan popülasyona Kurdan nezik nîvî reviyan derva Erdoğan jî daviya Kobaniye stratejiye Erdoğan cardın hat gartın yani tê bîrate te dî wextê ki IŞİD DAEŞ kê birse Kurdan vana birse Kurdan Kurd ne devletin, ne hükümetin, ne behezin. Yani evki kivan tinev van dagirkeran işe de ragotin gotin ki her şey beste Kurdan. Rojava, Kobani, süreçki hayı xirab. Şorete bra. Stratejiye Kurdan çi büyü? Stratejiye Kurdan qazikirin gere mevi, şorkirin mevi. Stratejiye Kurdan geri yeketiye Kurdanı. Kayıtı düğünü vakti ki Rojava ene kese u PYD yeketi çekir İran pikiva Türkiye pikiva düşman her der ki her şey dövese Kurdistan'ı. Bu veji stratejiye meyi mezin geri emnaf hevda aki bira emalikariya hev bikin ya eniki kevi ya cepheki kevi ya yeketi hevgirtimi kevi hatta çaktı ama ki evik seyirci refşa milleti xa seyir bikin her roştu düğünü zaroke Kürdan keçe Kürdan Afrin'e tenkuştun Türk ketine Baku başur besin orada xazdım biçin bu vecin rasti evik evet stratejiye Kürdan yekemin geri dijmatiya nav hev ra bikin yani از بترامه اگر خلاص بو از ده گرم که آزاد حوالی که بری ام دست وشانه بکنه مساج شاندو بو سلیم چلیکر دخازی پرس بکرد بیجه که اینه کسی دخازی جواکا نتبی به سیمبول و نرخ نتبی آبا بکه هر وها لگور اینه کسی دبی ارکا سیاسی دستلاتداری لهمبر نشتجیان hem velatiyam betaraf be le PYD be katiyen xeyen esası ve dixaze civatek ideolojik damezrine neteve demokratik dibine le gor ve benge u çerçeva le hevkirne Kurdan Rojava Kürdistan'ı da dve çevabe tek azat. Bele. به لحواتن چوابه یعنی یک جواد کی دموکراتیک دخوازی یه دونه جواد کی ملی دخوازی به چه اساسی وانا لحو بکن انها راستیک هي دبي برو بنر بكاهي زمرو چیه مرو تبي
مسلكي كردي هي بالجور الحيفا خمر نجي خراد نها بيجومان بيدجي تشنات خوازج بو ما في قالي وانا كسيجي تخوازه لي اف داگر كرنا فان دولتي دردوري او نكار ناهل كرد خودي بريارك بن يعني مثلا تيكلي رجيمي وبيدي حتى دركي كرد حمزان هي يعني فيها نتشكي بشارتي يعني بري دحفتا بالصدان تانكي بترولي قامش له شو حمسي وجيق بارقه عسكري لنا يعني تزاني افتشتانا حمانه نها تشلو بيده كارب خورزقار بكشفان تشيروكا اجا اف تشتي بريارة دولتها يعني مثلا روس تشتنا فرز دك السروان دبيجي هاجر دبي هنولو بكن مثلا تركيا للسر انا كسي حتى درك يجي تاثيرها وهي يعني راستيش بيجي قالك خلق هنن حتى هاجي نكار خوش تركيا خلاص كن مثلا هبونا وان لتركيا قريداني وان سوزي وان بتركار هنا كردستان عراقي اوجي حتى دركي اوجي دستي خد خقلك درا تناس كر تاثير حرتش دبي نها كرد روجافايا روجافاي كردستاني ناخد برياره خنن اوجي وقت دولتي بسري واندغاتيه يعني وقت شلو اسد ناخد برياره كردجي وصانه اوبزيسيون سوريا جي وصاي اوجي نكارن يعني مرسله دبي اف دولتي مزن تشما في وشلو بار بكش هفدور حتى وانا جي الجور برجوانديه خبكه ايجابي جومان يعني بيده افشن صال حكمداريه الوي دريدكي اور بريف دبي يعني حتى دركي اداره وي هريمك اشتكي او دكي نها هيفيا كردا باشي يعني از بخوجي قالك رازي ما خوازم كرد الهفدو بين وكارب انا كسيجتي كفنافان اف بيشمرجي روجافا ايج هنا او جي فقرن ولاتي خو او جي كاربن يعني دينك چمبر هذا بيشجريا بيدا بكن جبو خاطريش دنياي رخويا بكن انه با ام خديه فرن يعني ليه هجر حركي بريار كي بدي ونافا دمها وسيمها وشارمها هذه دي صاف تشتحم تشتي افكر نحمد تيك هره ودي صاروا شا كرداش بري خرابتر بجبر تشتي قلق جرنج انا هجمارا كردال الروجافا بركيم بوي يعني بركيم بوي ها مثلا تقاربي جبل كي مليون كي خلكي الباشوري كردستاني دكامبا دبرن مثلا خلكي دباجاري عربا ايه لسوريا ايه دندي للشامي ولقلق باجاري دن بربونه كرد الرفياني يعني نها ايه جي ليمان جيك هجمارا كردا حبكي ليماي بچكي قامش لوي وكوباني وخماي وباجاري بتشوشكن مثلا في دربيسي وعامودي وارشيروكانا افاناجي تاثير افان دولتي مازال سروان بر يعني جبر سدي سد انا كسيد خوازي وبيدي حرج جيت خوازن خودي بريار بن بس تاثير افان دولتي مازال ناهل بريارك جبو برجوانديه كردا بيدان جو اره وکی کرد سوریه ج تبلبوینا کردن پارچه‌یدن مثلا کرد سوریه دا عاجزی یا نه بچه آبایی ببین يعني هجر جبهه برجواندية حمد كرد كردستاني بيجومان يعني كرد سوريا يجخو ما شعبي خفتكن كردستاني بيز سينور دبينين يعني كردستان حمج بو يك يعني راستي حتى هاجي از خنا حسبين متدي روجافاي ونزاتش بس هبونا ملوره اري لي هجر جبو خاطري برجواندية خوتني جبو برجواندية ريخستنا خويا اي بارتي خويا دسورداني دنافا كرد سوريا بكن بخوازنا رازي بناول مثلا از نموناكي بدم وجلال الشامي بو صالي حيشتي ونظام حطاني حتى دركت ناوي يعني حطاني عند حزارة ونهاب نوت ونهاب تشكيله تكلي برجيم سوريا رهبو حتى دركجي كردي سوريا نما كاريمون تشتكي بكن يعني تناسكر جبر او خدي قرار بو وخلكي ماجي حمى باشور وباكور كردستان بذاتن قريدان يعني هناك جوان برزانين براستيج بيجم ببارتي بهاتن قريدان ويدجي ببكك هاتن قريدان يعني اجا او خلك كردي روجافا جبو خو براستيجي قالك تشنكرن يعني وبارتي ماجي فقيره هي زوان تني يعني نا امكاني واني مادي هي نا راق هاندنا وان هي نا ريخستني وان بريكو بيكن قالك رخني ملوان هن يعني شخو السبب افتشتي بسري كرداتي حمجي مروكار غازناش بارتي رخصتني خوبكي
ای روجاوا جبر خب به باشور و گریدان و به باکور و گریدان و افجی نجبر جواندی کرد سوریه ایجا چه بیجم یعنی اوجلان وقت اللي شامي بو درك دقلك دراد دبيجي يعني برتوك كويجي هي دبيجي كردستان للرجاوات ني دبيجي اف كرد جباكر هاتنه وهيفيا ما دي سافاجرن ولاتي خو باكرش برزل ما تركا فاجر يعني افجي يعني بو جي نرازيبونا قالك كردي رجاوا يعني وكرخنا وك اجا بروبلما كرداجي جارنا جي رخنا شرد بينن يعني افجي وقت هيك في قلت نيت بيجي عندك خي مروه ما شر وجلاندك يا شر باكيت كنا نوساي تشتي تكر يعني نمونه مثلا قالك برلمانيه سوريا هنا اجت دي وقت دبت دوزا كيشا كردي وقت گفتگو دکن یاد تلفزیون عربا ده قالك دراده وقت دبيجن اف اخافتنا اوجلان شخور دکن نمونه دبي مواسرو كيوان قوتي روجافا كردستان لسوريا تني يعني اف كردي سوريا دعوه كلمتكن تناسكر يعني مثلا نونري سوريا ليكين يكبوي نتوين يكبوي دبيجي برا كرد نزو حبي السريع فخون جبو سري وانا يشو دن بري سي روجا 4 روجا وزير دربه سوريا وزير يعني نيكي بتشوكا بيا اخفتنا ويا الدوله الرسميه عربه اردبيجي او عشير والين عربه الروجافاي كردستاني القام شلوي دوي دردور تيكليوي ببيدر هنا جوار اردبيجي رابن سربيا دجي كردا وجيشا ارتيشا سوريا اللي بشتوي يعني هجر وزير دربه في اخفتني بكي تشهي في بكي وتشلو كاربي بيجي والله ام سياستتكن بوار ام دعوه براتيتكن ام دبيجن كرد سريان اشوري ارمني نزاچه محمل للرجاوان ام خديه في هرمينه ودولة جهنك جفان بشك جفان جفينة تويرة عربار دبيجي رابن سربيا وشري كردابكن يعني كاميرو تشاوا قاربي سياستي في خلقي ربكي ايجا افجي بريارا بيدي هر جاري خلقي رازي دكي بچند تشتا دبيجي نان نزاچه تكليه مب امريكا رايي امريكا جي مسلكي عربي هي دبي ايه خب امريكا بن خمينه تمي تازيه اري يعني تجربه كردا بامريكا پر دوري دريجي مثلا تكليه نمر ملا مصطفى جي هبو نامي هنن جكسنجر دبيجي تدي اف سلاح رجيم عراقي بكارتينه يعني افانا تشينا بين بكارانين جبو زاروكا كيربونا وان افجير بيجن اري برسي بيدد بيجت تشتكي دائمي تنه يعني برجوانديه ماش حر تشتي فرستره يتناسك اري gelek spas na من بزانتی پرسی yani حق و کردی روجاوا حق وان عاجز بونه هي مال وانه تاپی وان تاپو سروانه gerek parça edine vaqta alaka bu vana datinin gerek müdahale mekin gerek respekt nişan bedin yani kararavan gerek mühime gerek mere kararavan kabul beken servan da mebi desnatar le bir gore hadanan neçye inşallah ez dibêjim ev mentalite bêguhertin ev pirsa kek salîm ez dixwazim çend tiştan bibêjim piştî vî em derbazı pirsan bikine ji ber ke hene kevanan pirs kirine pirsê wan hene ez ê wan wênim disan em tenê kek diyar kek salîm mesela eneke sê PYD da zaten eger ev rûniştin çün konferansa Viyana'yı bi gotina wan nabî bi gotina devletê mezin ev yedinan bê karar bêgirtin. Li birê eger kararek derket derheqê sistema Sûriyê da karar hate dayîn Kürdistan eger bu federe ev bi parçeyê wî gorovî bê idare kirin. Ji ber wî
YPG, PYD dixwazi demokratik nizam çi tiştê dinê dibêjin ev tiştekî gelekî mühim nine ve irada wan zede mühim nine ya mühim ev bên sermasê ew mecburun yedinan takip bikin. Mesele tabii veke eğer Türkiye ve çeva müsaade bike ji bo vî tişta em ê benevî daviye. Nayaz çend pirsan bigirin daviyê di kek ihtiyartên te ka eğer pirs bên ekranê ez ê erê dara dibe gelo armanca Türkiye divir mayîndeyê ku mayînde bê yê helwestên Kurd ya çi be ew armanca Türkiye divir mayîndeyê li ku dire Kurdistana Iraqê ya li Sûriye çi kek dara Bi fermo kek diyartı dikarî bersivê bide gelo armanca Türkiye divir mayîndeyê yani Türkiye dixwazî li Kurdistana Iraqê Sûriye bimînî her dem yan ew derkevî çi ye çi dibêjî Ez dixwazim hem kişiva biçim erê wê dera bikim nekewateke tu dibêjî yani millîbûn mühim e yan jî demokrasî mühim e dedî hindik kes dibêjin wextê milletê te mekanî bijî tu nikanî ne demokrasiyê çêbikî yan jî bûyî welatekî millî bo wê jî yani Kurd lazim e gerê bin xwedî statû wextê tu bûyî xwedî statû tu dikanî demokrasiyê xwe re bînî niha em bibêjin rewşa te rewşkî wereke tu hîna nikanî zimanê xwe yan jî kültürê xwe seqafiyê xwe pêşta bûyî bo wê jî em bibêjin va gel li tiştî zû ye tu ne lazim e pîşiyê her tişkî tu bê demokrasî ew navî demokrasî gerê em pêşta xwedî welatê xwe derbikevin welatê xwe rizgar bikin statûkî bigirin dûra jî em dikanin wê dera sîstemkî çert tê yani bi reyê tê bi partiyan tê çend partîne çi dûî wê dema em dikanin wê şart û zirûfa em ser wê qise bikin yê de em bêjin partiyên Kurd hatine cem ve tişkî mühim e em dizanin Kurdistana Başûr 40 sal 50 sal ev dijî hevûn yani Yekîtiyên Niştiman û KDP wextê nodê heştan da dedî KDP ve yenekê Washingtonê civîn çêkir ew hatin cemhev rastî rewşa Sûriyeyê jî rewşa Rojava jî Rûs tê dane Amerika tê dane Fransa İngiliz yani hemû dünya wê derê Kurd bi tenê nikanin Kurd wextê yekîtiya xwe biparêzin yekîtiya xwe baş çê bikin mümkün e roja deyî da ew jî xwedî hindik maf bibin yê ew heval dara Tirkiye dedî birayê azad çîye kir Hatayî girt çû Kıbrıs girt çû îro Libyayê û Rojavayê û Kurdistana Başûr şerê Kurdan dike yani hindik welatê Ereb alîkariya Tirkan dikin alîkariya wanayî peran dikin Tirk jî ekonomiya wan tu dizanî vê nêzika nêzik 3 milyar pere wana da û Rûsan S-400 füze girtûn dijî PKK tê bîrate niha jî Amerîka dixwazî wana bikirî yani Tirkiye nêzik xwe bike rastî bi navê Rûsan û bi navê Amerîkayê başûr e ez wan baverim yani wextê Musada Rûsan û yê Amerîkayê specialî megrîse ew nikanî açanda hov kar bike dixwazî bike Baş e gelekî spas niha rast ez bi te rame yani ev bersîva pirsa kek Salim wiha ye gerek ji demokrasî vekî lîstika futbolê yani gora kurala kaide gerek merov futbol bilîzî ne olu her kesê vekî hevdî bî kê faul kiriye kê nekiriye
ji bo herkese yek tiştî. Ji ber ku tu bikarî futbol bidizî di sahakî de gerek stadyuma te hebî. Stadyum zî statüye. Wexta statüya te hebû, stadyuma te hebû, tu dikarî navî de futbol zî bilîzî. Ew zî demokrasiye. Ji ber wî ji bo Kurdan gelekî mühimekî xadî statûkî bin, ji bo wî kar bikin. Lê em ê benê wî tiştê ji ber bersiva kek dara ez dixwazim tişkî bibêjim. Em disan tenê ser mesela Kurdistana Iraqê li virê helbet çend îhtimal hene. Yek Türkiye li virê bisekinî, yek belkin Türkiye zorê bide Kurdên Iraqê ji wan hinek tiştan bistinî ji bo faydayê xwe. Wan dorpêş bike aliyê ekonomîk, aliyê siyasî de ji ber ke mekaribin beteqet bin, mekaribin karar bidin, bibin basal. Yan zî dikarî hikûmeta merkezî li Iraqê bihêz bike, bivî ji bo wî kar dike. Lê îhtimalekî dinê ziyeye mümkün e zorê bide KDP bibêje tesîrata li ser enekesê heye te alîkarî kir ji bo yekîtiya bibî bi fermo vîya helbişine. Wexta wî meseleyê em pêviyanê ez dixwazim ji kek azad pirs bikim bi vî alaka wî çünkü bi vî tiştê heye. Mirza Akarzê tiştek pirs kiriye başek kek azad devletên ku li wê hakim dikin, biryar didin û li gor bernameyên xwe tev digerin Kurd şerê çi dikin? Kurd mavê çi bikin yani Kurd ez nizanime dixwazin şerê kê bikin û şerê kê nekin. Yani Kurda mesela belki nêzîkî 20-25 hezar Kurdê me hatine kuştin kur û keçê me ji bo Daişê. Mesela Daeş îşit hûn dibêjin ew Daeş ew xelkê Müslman. Niha bi dewletê bixwe jî ev heftê salê dewletê heyî resmî hîna me qebûl nake. Ew bû şerê didwa yani ê Daişê, wê rejîmê, wê pozisyonê, wê netewên yekbûyî. Yani ti biryar di heqê me nadî kişî û em bixwe jî li hevdû nakin. Problema me jî bir de yar rastî. Mesela em nizan ana şerê dewletê bikin. Mesela ew çend hezar kesek banin gelo ew jî bimînin yan na. Yani ev jî pirsik e ma eger hêza Kurda hebe şerê Daişê bikin bi van silahê Amerîka. Heger Amerîka pişta xwe da alî pişta piştgiriya Kurdan nekir. Ma wê Kurd çawa kar bi şer bikin? Kîjan sînorê Tirkiye bi Kurda re girtiye. Yani dewletê Amerîka bixwaze û Iraq jî bixwaze wek dewlet wek resmî yani ne Kurdistan ew jî karin sînorê xwe bibirin yani bi Kurda re. û tecrüba Kurda wan re sedê cara deriyê fîşxabûrê hatî girtin. Yani xelk feqîrin rastî. Yani ana di rewşik pir lawaz dene Kurd. Îca heger yekîtiya xwe bi ser xistin û karibin bibin xwedî biryar ez bawer dikim wê çaxê wê mesela çend dewlet hene li Ewropa heta derekê karin fêm bikin êşa Kurda. Deng heye. Dengetete. Tamam. Erê yani mesela Fransa piçkî rewşa wê cudayê ne wek Rûsyayê. Niha pirsa giring Rûs li Sûriyê hukmdarin û Îran heta derekê û rejîm ji xwe nexwediye biryarî bes rejîm jî ji bo Kurda heme hêzê xwe kare şerê Kurda bike yani. Kes jî nikarî vegerîn yani. Yani ne me got wezîrê derve ê Sûriyê wan dibê rabin. Yani mena wê çi ye? Mena wê ne ev hebûna Amerîka li wê derê be bawer bik wê rewşa Kurda pir bi zehmetî derbas bû. Heta PYD jî nikar tiştekî bike. Yani PYD jî bi hêza xwe çîroka Klaşinkova û çîroka şerê berê ev tiştê derbas bû çû yani. Nima qala wê dikin yani. Niha hemû teknîka bi kar tînin, fûzeyê li ba wanin, tayarê bê pîlotên gelek tişt bi kar tînin. Îca şerê me li gelek wara heyî lê ya giring Kurd bibin yek. û Kek azad tişkî gelekî baş got derhelke bir meseleyê da Begin Seda Center for Strategic Studies 28 maha çûyo İran'a Tuse Kermanzî
tiştik nivîsandı bû ev mîracata çend pisporan dike dibêjî baş e Kurdan yekîtî çêkirin enekese wî YPG ev wan Kurd dike li hember Esad ev dikarin li ser maseyê zêdetir tiştan qebûl kirin bidin lê problemekî wî heye kêmasîkî wî heye dê ew ê çitan xel li hember Tirkiye biparêzin ji bo wî zî pêşniyara wî li Amerîkayê re heye dibêjî Amerîka gerek wek stratejik tevlî wî meseleyê bibî bir mesela vek mesela xwe bibînî bibêjî ki em ji bo berjevendiyê xwe li wirênê em ji bo berjevendiyê xwe kar dikinê ji bo wî em ê Kurdan biparêzinê Kurd îttifaqçiyê me ne eger Amerîka bir tiştê meke rewşa Kurdan xeter e yani Kurd bi serê nikarin biparêzin bi qehremanî falan nabî îro teknolojiye bi slogan zî nabî Kurdê me yê Tirkiye zaten her roj yekekê destpêra wan tiştek ne her roj sloganan davijin devletan ava dikin nizamçı mesela ew ne wexta te ketî şer ihtiyacê te zêde dibin tu mecburî ji devletê dinê tiştan bigirî eger tu negirî wê demê li hember diya şey nikarî şer bikî milletê te dikujî ji ber ku tu xelkê xwe kuştin medê tu mecburî li kesê dinê alîkariye bigirî naem vegerine Kurdistana Iraqê kek diyar kek diyar niha min got ihtimalek heye Türkiye wexta dikete Kurdistana Iraqê dixwazî belkî ji berkê KDP van her de alî anîn ba hevdi berêzî KDP dixwast ev her de alî bên ba hevdi ji bo KDP zî tiştekî mühim e eger li Sûriye mesela Kurd hal bû ji bo wan derîkî dinê vedibî ev dikarin bi derîkî dinê yani alternatifiya deriyan tekin dudu niha îro bi tenê ev derîkî ke yek deriyê Tirkiyeyê ana wê demê deriyê duhemîn zî dest pê dike manevra wan ji bo wan manevra zêdetir imkanê manevra zêdetir dibî niha mümkün e min got Tirkiye zorê bide KDP bibêjî tu vî tiştê xirab bike te alîkarî kir va tişta çê bibî bi fermo xirab bike PKK çi dixwazî PKK zî rastî li Kurdistana Sûriyê ew dixwazî dominansa wî biqedî yan zî ew dixwazî ew tiştê hene berdewam bike yan na yekîtî bibî yekîtiya razî ye yan na Bira em bibêjin Tirk wextê çi qas dixwazin Kurdistanê dagir bikin çûn Rojava Afrîn dagir kirin bahane wana PKK em bibêjin îro jî wextê êrişê din ser Kurdistana Başûr disan PKK wakê ewik yani wê dere sankî mifte kilîtê devletê ye û devlet wana bahane dike û êrişê dine ser Kurdistanê PKK jî rastî wextê Hafiz Esad Öcalan ra got derkev Öcalan derket wextê Tirkan got nod nehan da hatû girtin Öcalan got hemû gerilayê xwe Kurdistanê bikişîne hemû gerilayê xwe kişan 500 kes ma pejak dijî Îranê kar dikir wextê Îranê mollan vê ra got derket îro jî em bibêjin Tirk daîma Qandîl û PYD û Resimê Öcalan kar dînin vanayê wê anlameke Tirk rastin Tirk bahanan digerin Kurdistanê dagir bikin lê PKK jî rastî lazim e hürmetê Partiya Demokrat hürmetê herema hikûmeta Kurdistanê bigirî yani PKK hürmetê hemû kesan digirî yê Tirkiye, İranê, Esad, Saddam yê her kesî yê herema Kurdistan nagirî va şaşîkî mezin e yani em dixwazin PKK vê şaşiya xwe dikanî dûr biskînî polîtikakî nû ewik bike ne lazim e dest Tirkan da jî ewik hewî mesela PKK mesela ez PKK dibêjim yani serokatiya PKK serokatiya PKK em wexta li Haq Parê dinerin yani Kurdistana Sûriye dinerini
سرکاتیا PKK یکی که لقاندیلنه او دخوازم گشت قرار دستوان دا bir mekanizma kararı گشتک او دخوازم دومینانس آخه کس به قرار وان نخوازن حرکت بکن yani نخوازن parça edine yanzi partiye legal azad bebi او دخوازن قرار mühim بدن نه پرسکریک باید براستی وقتا روجابا بسرکت چوب پیش و دمه او دکاری قندیل زایف بکه جبر که او احتمال هیا قندیل بلکه جوی تشد ترسی زایف ببی دومینانساوی کم ببی ممکنه بخوازی با تشهنا بسر مکبی با یکتیا برز آلی دوان یک امبیژن پولیتیکا PKK روجاوا دا دجی یکبونا کردانو پولیتیکا استراتژیا PKK تمی parti که اوجی parti وانه یه askeri eve یه جنان eve yani PKK car caran aki hendik devlet diktatöryal دوی ام تنه پارتینه ام شردکن ام اوکتکن یعنی باور بکه کردستان قب پارتی که قبول نکن هندک کسان وقتی که اوهینا هات او چه بون تی بیراته تجی باش دزانی دیدی سربخابو آزادی سرخابون و 5 parça 4 parça یکتیا کردستان اوکتکرن یرو تجار جاران وقتی که گل وانا قصه دکی یعنی تشتوان دخینی ev zor dijî parçekirine ne. Vakti ki tu çavê xwe bidî hev tiştek ew duyên tu gudarî bikî tu şaş dimînî. Vanî ki duyêjin mesulê Tirkanin ya jî mesulê PKK ne. Yani car caran ew keve. Wan xuya dike ki evî Qandîlê zor nêzik İranê ne. Evî Ortê yani evî bin ew welatperverin. Dizanî تجداتیه دی که نابینا جور اوه که مرکز دنه اوه که دستلاتدارن جداتی نابینا وان قادروی وان سمپاتیزان وان طرفدار وان تدبیجی طرفدار وان قادروی وان او نشتمان پرورن او دخوازن خطی که ملی دخوازن او جبو کردان تشت باش دخوازن گیش کردان وکه برای خطی بینین لی جبر که دستلاتدار جور komutan merkezi به ایرانی با گرداینه نکارن به سرخه قرار بدن مجبور دیمینن گوروان بمشن تو ورد بیجی yani car caran ambiyajin tedi tiştekay duyun be pile kardike em salan me alikariya Rusan dikir alikariya Stalin Lenin dikir ne var ya hinaji mecru emeda tişte Stalinist u Leninist hey yani Cumhuriyeta Sovyet çi dame muhabbeti van helşa neka PKK jî ambiyajin rastî gel vana ambiyajin rojava da merxasî şer kirin kestikani biyajî na şer nekir yani kadroyê wana PYD vê dere gelek tiştê îşî turxistin ev ki Kurdistanê rizgar kirin dest îşî de vana tiştê başin lê niha وقتی که امیزه دکن وانا اوکن برا راستی قیادا وانا آکه اوکی وانا نافکری تو PKK da referandum ki çeki yiro بیجی تو devlet ki Kürdi dixwazi naxwazi ez baverim nodu nod 9% endamê PKK bêjin em dixwazin tenê qayda PKK yani Destelatar komuta merkezi tedbirci. Eri ez vegerim kek azat. Eğer Türkiye zede biçe serveki ser KDP leheradını da jiberki nabena yektiyen iştimam İran'ı bazı başı aliyedini da yektiyen iştimam zihneki zor bide KDP mümküne KDP vi tişte birreya enekesi helşini yektiya Kürdi Suriye. Dikarişi var gavan babcı yanına. İhtimali yanına. ناس بار ناكم مسابقة مثلا دوم هفبيفينك بوزير دربية عراقي بري هوشيار زيباري رهبو تركيا قالك دخست
ام پیمانی امضا بکن جبو درباسکرنا ارتشا ترکیه بو خاکا کردستانی دبی مقد قبول نتکر و ای پشتی وی هاتی ناوی جواد بولانی دبی جی وی امضا کری که ارتشا ترکا درباسی سینور کردستانی ببه یعنی هوشیار زیباری اندامی پدکی Evet duyamin endamı keye. مگو هوشیار زیبا عربي عراقي عربي يعني نها عراق دولة بخجي دبينه مثلا ارتشا تركيا درباسي كردستاني دبي كردستان جي يجيبوا عراق ان فدرال بشك عراقي نها جيبوا باراستنا كردستاني بيقومان بربرسياريا عراقي بخجي تيخص لا بس كردستاني ما كردستاني يعني كردستاني وشري كيف كنها تشيروك دفرداي عراق بخوا بيمانا امزدكي بيج هاي كرداجي هبه بالدولة التركية مثلا سوريا حتى انا رجيم اسد حتى انا كنت سلسخانات سوريا الانقريه يا الورا يا تكليه وان استخباراتي قد نهاتي برين ونسعت كيجي جبو كردا امادن ديس انا الهف بكن اب اسد واردوغان تني كارن هرن حميزه هاف ماجي افكن جبو كردا اف تشيروك اما نابرس غريك اما دمداي هاجر ام بفن هيز ام كاربن بشجريا ام يعني تعديل هفدونك زراري ندن هفدو توزا خا بيشخن ام كارن حتى درك ام كارن لي برجوالدي فان خلكي مزن ابيا تميد بكلامك جبومه يعني مثلا كارم تجربه كي بيج مجاركي ام الفرتشون وزارتها درب بريطاني بربرسياري وانا اشكرت تقول يعني تقول جبومه هو نقل جرنجل تبر جوانديه ما بوا كردار تني يعني برسيغو هون شقي سنه كرد لسوريا 2 مليون 6 مليون وتشتي ام دخوازن ام دولتي الرسمي دستينن يعني ام نكارم 20 مليون عرب بك النيار جخره دجمنو نيار وفجبو خاطري برجوندي خب 2 مليون كسره بترولا هون لباوي دخاكا ودي امويش شامي كارم بستيم راحتي شخره يجيب دمه يعني تزانه يعني اشكال دو هر شخور روسيا يبركي بوتين يورتش كي بك نا بوتين جي بري دروجا تشتغل جرن دبي ارتشا سوريا استخبارات خو ميت خو ارتشا خو حميج عاليه سينور اسرائيل بكشينه درعا جرد بيجنا ولايات درعاي يدري بكشينه وحاضريا خو بكجبو خاطري بي روجافا يعني او نابي روجافا خو او بيجي ولايات حسكي اجا حاضريا خود كان جبو خاطري وي شري بكن اجا انا مثلا دفان چندروجي داويد بيدجي گنج کردا زاروک و کچه کردا دبن ارتشا خو يعني دبن ارتش جبو خاطري خو ببارزن خويا تشتك حاضري تكرن جبو شر کردا يعني دفان چند روجي داويد اسد باور دكم داوياوي نزيك هدي تي يعني ورته قلت ناري سد يعني الروس انا مثلا دو روس وايران وتركيا يعني تشتن خيادكن مرود حسن واسد نزيك بوي يعني تشيروكاوي وهي دولتها سوريا بفي شكل نامين يعني تناسكر واسد هي هر اجا اريشا اسد انا بدي يعني اريشي كردا بكي از باور دكم امريكا حتى دركي كردا بباريزه بس بروبلم دروسا دي انا الروس ويشقيسي بهلن اف ارتش درباز ببقي مثلا باجارك هي جرد بيجن تلتمر دنافرا سريكانيه دي ودنافرا حسكي دي يعني دو ارتشا سوري هنك استخبارات سوري وميتي سوري وارتشا سوري جاي ويدري يعني دناف وان دناف تلتمر دناف سريكانيه دي ازباردكم شغله 6 كيلومتر يعني ارتشا تركاد سريكانيه دي وتشتي ويد السريكانيه وتلتمر جي بنزيكي 6 كيلومتر دوري وي وسوري كتيه نها كرد الوربون دور بيج كرن ما كرد شخوا هبونا واني اللي ديرا زوري وللرقاي او انا شري داعش يتكن شري ايش تتكن شري داعش يتكن يعني جيروك لي ترس بر راستي ترس بر اجا هيفي دبي دان استندنا قدناب انا كسي وبادي تكرن هاجر بسلكتن وامريكا قريب وان بك خدي بريار از باور دكم يتشتن باش بكريانا ولا الروس براحتيه ما بفروش وك كك ديار جيجو يعني تجربه كردا بروسار جي نقلك
يعني مرونه كارك باشتنه راسته اري جو ويتشب دور وقتی گوتن نابینا روسان و امریکای دا مثلا حال کرنا سوریه دا لهوتی کی که لهوتی گورا تشتی که تو دبیجی زیاده لهب ناتنه gerek nabینا واندا gerek mesele ne mesela kurzi یک جوانه چه مسئله دا لهباتنه چه نا او شخوا جبو سوريا الهفدو كرنا او بري تكليوان هاتي بريجي امريكا زان الروس لوري وروس زان امريكا لسوريا افانا اب تكليوان استخباراتي واستراتيجي افانا دولتي مزنن وقرانن وزان كاري خو تشوا بكن از دبيجم جبو كردا يعني تكليه كردا حتى انا بروساري نبوي استابلند مثلا شار بين جارا الدار خليل والهام احمد وصالح مسلم شوني بارقها واني حميميم بارقها اروسا مازال سوريا بارقها حميميم جرت بيجن اوي لشكري شنو يدري بي تشتك هاتنا بي تشكي بتسخن هاتنا مثلا تيك اليوم بامريكا حتى هدف كي مثلا اف نافي مقوتن صالح مسلم بركينا بس الهام احمد مثلا شو ناوي امريكا بخوجي سيجاره حمد دفكي يعني تشتكي ببيمان بالنفيس بامزات النية دنا برا امريكا وكرداده يعني تبي راوا بلكي بري كان مهكي عن كي مثال كي ترامب اشكره وقت قوم يخ سوريا بكشين كردا هن غازن كرن هنك خرجنا مبان هنك دبلوماتي الدنيا يقول انت دي امريكا خيانه بكردار كر وهشت ونزاتش امريكا سروكي وانغو ما برا دايوان وانا سلاح ما سلاح دايوان ما بريج دايوان وشر داعش كرن مره تكلمه دفي استيد دفي سويه دي بكردار يعني نتشتكي بو برجونديه كرداي جا وقت عم بروسار نكار من برجونديه خب بهز وبخرد بكن وبامريكا رجع من كار مش خور يجي ما قد قبلناك يعني مثلا ابي 11 صالي سوريا دفي روشه خراب درباز دب حتى انا اسد حر جاره دردكبه هف بيفينك يا برسا كرجيتي كرن انكار دكش بري بيته يعني بري بي صاله اسد دقو تشتن كردا يعني ما فن حتى دركي هي انا دفي هف بيفيني وي داويد شخو قد ويجي نابيجي دبيجي كرد هم ولاتيه سوريا نه وحقي وان هي لسوريا بيجين وبس تشكي ديوان التنية شما دخازي تركيا ممنون بك يعني چيه سبب سدي سد دخازي تركيا ممنون بك اردوغان شخول فيدغر اردوغان شخول يعني وقت ما جو حر دردور نافنتوي ودولة الدردور على سوريا يعني ترك وايران وعراق وروسيا وعرب حمجي يعني مثلا حتى انا كك ديار كر نقطة قالك يعني مثلا أردوغان شتايا سوريا دب ليبيا ودنافوان كردي هنا دنافوان هن كردي هنا أو هنا أرينها كي فان براد ده ما أردوغان ده نها بري قطرية راست وشتا سوريا وقزنج وبرجواندية تركيا وبنا دولاتي عربانه حردو جي ديكيتيا ودولتي عربانه وحردو جي يك زمانه ويك دينه ويك نتونه او ليبياي واف سورياي تدبيني بتشب هفدود كن اجابه طبعا هفدو سابقا وما تشبكن يعني مثلا بري تشندرو جا بريز مظلوم عبدي هنك عشيره عربه مقود عباك ليه كرنه يجيبوا خاطري ويوكروا سبيكي بفينن ويقبول كرنه ليه حتى شاستي وقت الدولة الرسمي جهزي دبيجي يريش بكل إما فقير جنرال مظلوم عبدي شبكه يعني أوجي حتى دركي خسريا ديمقراط وبراتيا نتوا وقلي الهريمة دجين ونزب فان شيرو كان وف حما أمزانن خاباندنك لو تدي ولو خياي ولو تيخستن خياي ولو تيخستن جوان حتى ذكر بس خالا دين آقل تدي قنديل مرسلا قنديل بريارة قنديل و بهدي چاواش هفدو جدا به اوی پرج برجوندی کردی روجاواره به هگر پکک حتی درکی تکلی نکه دروشا دکیشه کردی سوریه ده از باور دکم و نافنتوی و کرد کاربن برخو بدن يعني کاربی ایشه مش پککتن نه لی حتی هاجی او بريار نهاتی استندن انه مثلا پیدن نگوتی ام نبشک پککنه يعني افجي دبي قنديل جي حتى دركي بهيله
انه بيدا كاري خبخبكي يعني جبر حمل بهاني تركا بككي الحردري ما نها وقتا اگر مثلا ناو سوریه ده حال بو پیده پارتیه کی کرد سوریه yani partiye ki Suriye evi çeva peyede müsaade bike partiye ki derbayı Suriye yani Kürdistan'a Suriye'de müdahale karibi dike ev gora kanuna anayasa gora kanuna naviçiye esası zinine gora kanuna esası ne dijiviye ev dikari ber devam bike yani roje beşiye نكاره بس بيدا كاره خلاص بكيش بككه لا افجي برسكه يعني مثلا خلكي القنديلي وريبدن جنرال مظلوم عبدي يعني بربرسياري دن اي بيدا كارب بو خدي بريار اخر نكارن يعني افجي برسك بر مزنه تناسكر بس انا بيدا نافي بارتيا يكيتيا ديمقراطي تشتكي بكرديتي بنهادي جريدان هو كردي خويا نكري دبيجي ام هيزك سوريين ام خلكي لفردجين ونا برچبونا سوريا تخوازن ونا برچبونا تركيا تخوازن ونا تشكي تخوازن دبيجي ما في ما خو سريا ديمقراطي انه ام في هريمه اداره بكن بخلكي هريمه تشتكي باشي هاجر مرو كاربه بس كاغلو او خلكي بمردجين ادوي هريمه مردجين ما قبول دكن يانا اف برسهان حر كرد بيزانه نم خد خابين يعني جبر أفاف يازده سالمه ام دبيجن ام برانن يك بربرسيار يك اوبوزيسيون يك روجنموان يك مسؤولي دولتي الرسمي ما قبول نكري نا اسد نا وزاره الدرفه نا لشكر يعني اف حرسي تشتي بنجهين اي دولتي هجر اف حرسي ما قبول ناكن وكنا تولي سوريا دبيجي كردن هم ولاتيه سوريا إيه تماما هم ولاتيه سوريا ما نقولتينا ام حمل في دولتين بس ما في ما كاوي والدستور السوري بيدانين بيتشسباندن يا نا ما انا برسكافجي حتى انها تشتكي نفيسكي يا بيمانك يا سوزك جوان دولتا ايج حكم انا لسوريا دكن تشتكي وسا دستي كردات تني كرد حمد دفكيه يعني مثلا سر لشكري كي امريكيش كردات بيش وحز دكم كيف هم جورتي هون لشكرين باشن هون شرفان باشن هو اللي هنجن هون نزاجن كرد شبكه دخن كيف اوانت بيجي والله تو تدي امريكا بشجريا متكي اف بشجري وزاره درفه بنتاغون قصر سبيه سروكي دولتي تشتي رسمي ببيمان هجر او دس كردات شي بف وجه كرد قارن لدولتي خو فرض بكن بامهنن وفايتي كلمه بفان دوله ترهي بشجريا ما بكن يعني مثلا بيجن كونفرنس يجيبون يا استانا بقر ويا البرليني بقر ويا الجنيفي بقر لحرس ياجي وكرد وك اندامي كرد شون حاضر بون اماده بون بس قالوا ما في وان كردات هات قبول كرن نا اوبوزيسيون اقب دولتي الردنش ما قبول دكر ونا دولتي رسميه قبول دكر بس هبونا ما هبونا ما هو كرد اوكي وانا مثلا انا من بري ده دقات خنت يكي كرد خرشحان دي يجبو بفا اندامي برلمان سوريا إيه تمام يعني نا كرد باصلي خو كرد لو تشق زي يعني تشيش بو كردا بك برس دفردي اجا باور حطاني حتى بككي تيكليه روشا روجافات بكي از باورناكم سركبي از باورناكم وش خو دوله جي ما قبولناكي اجا هاجر حمال هفدوكر وبكك حبكي خدا الي وبشجريا كردستان عراقي از باوردكم وتشتن باش دسكبي باشه یک دیار از ور دسم دگرمته ایرو Türkiye PKK'deki bahane dikevi erdi Irak Kürdistan'a Irak'ı Drözi her roş 5 vadiçe Luandaran Karakolan abadike gelo demak nabena PKK o devlete de güftügo hebu وان دخواست هف بکن هنک مناقشه بکن سرند تشتان لهف بکن bir problemi bir avaki aştiyane hal bakın. Van khas Kürde yanzi HZPKK xebbe kişinin derbayı velat. Gelo van bir rojeda Türkiye dizaniya veke strateji sube ve bir bahane jibo midala
müdahale kirna İroyin ji bo ketina erdê başûr. Belki strateji bana bikaranîn çawa? Devletê Tirk wakê me nafikirî. Devletê Tirk dûr û dirêj difikirî ak hemû welatan, ak hemû devletan. Yê me stratejîkî me dûr û dirêj tune. Wextê ke tu mêze partî û organizasyona Kurdan bikî, gelek kes em bibêjin otonomî, federasyon, serbixa, Yekîtiyê Kurdistanê, yani nav me da jî tiştî stratejîk niye. Tirk nod û nehan da wextê ke Öcalan hat girtin, Tirkan bi evîkê Öcalan gelek gerilayê PKK yan jî hêzê PKK çûn Kurdistana başûr. Yani wextê ke Kurdistana başûr yaxtê baş evik nekirin. Yani gelê akê Kurd wana qebûl kir çûn ve gelê wana jî gel Tirkan guftûgo çê bikirina. Yani ev dera nod vir, nod yek, nod diyan da vir da hindek evîkê wan heye. Lê wextê ke PKK çûn rastî daîma ev bahane berîka Tirkan da hazir û. Wextê ke tiştek bû, dikanin bibêjin wala PKK vê derayê bo wê jî îro bahane wana ev e. Zanî? Yani ez nizanim, yani sedî sed nikanim bibêjim Tirkan belkî yaxtê stratejîk ama Öcalan stratejîk fikiriye. Öcalan ket dest Tirkan, gel Tirkan qesî kir, got ez dikanim hemû hêzê xwe bikişînim û da kişandinê. Yani îro jî em bibêjin wextê ke Tirk çûne wê dere rastî gelek evîkê wan heye. Yek İran dixwazî Tirk biçin. İran dixwazî. Sûriye dixwazî. Ez baverim hikûmeta Iraqê jî dixwazin. Yani ev ereb hindik car caran dijî wan derdikevin filan ama rastî ev jî naxwazin. Tu dibînî em bibêjin Esad, Beşar el-Esad ev cilê mirinê dayê hîna jiyaka azad got, yani sibe di sibe rewşa wî çi bûyî Berlînê her derek evik bîye hemû bacarê wî disan jî dijî Kurdan evik dike. Baş e. Niha heft deqeyê me hinek wexta me heye rast e hinek wexta me heye ez eger Türkiye mesela hem lehember qebûlkirina PKK erdê başûr derketina dikariya KDP bi serê xwe îcaze bidana PKK ji ber ku li wan diran ciyan çêbike. Çima eger Türkiye tiştî got yan na, çima Türkiye lehember vî tiştê derneket. Got got peşmergeyê xwe bikişînin derbayê welat, lê tiştîk negot evê bi çek diçin virê çi bikin? Wexta destmanda çek hebû, evê çek bi kar bênin. Yan jî berdewam bikin veke hêzê xwe ji bo berdewamiya hêzê xwe bikevin hinek alaqayan. Çima Türkiye negot van mesela hal bibî bi fermoçekê xwe teslîmê Kurdê Iraqê bikin. Ji bo rojê îroyîn wan digot xasim va tişta berdewam bike yan na. Ji ber vî ez merak dikim stratejî. Bira doktor, em bibêjin yaxtê Tirkiye bi resmî negot endamên PKK, gerilayê PKK bila derkevin. Va qerara PKK bû, va qerarê İmraliyê bû, va qerara Qandilê bû. Dûra gel Tirkan dedî wana nod sisiyan da û nod çaran, nod sisiyan, nod çaran da hindik evik çêbû. Dûra jî ve barış sürecî çêbû. Wextê ki barış sürecî çêbû, rastî her di piyan jî gelek xeletî kir. Em bibêjin nav siyaseta Tirkiyeyê de partîkek hew. BDP, HDP. Van partiya Selahattin Demirtaş û endamê komîta HDP wana nekaniyan politikakî baş kar bînin
u gel Erdoğan evke çebikin. Yani em böjin koalisyon ki çebikin. Vakti ki hane bu ve ma hükümeta Türk u AKP partiya ki ser hüküme wana diji HDP u diji PKK rasti diji Kürdan politika ki zor dijvar kanani. Yani eğer tabii bir parti eğer bir AKP ba hükümetik çebikin ev bu buna hacetik des AKP'da ev risk az ya bu ev risk ha bu rasti nizanım gerek tişte mümkün gerek benguerten tişte ki bir amın vakta derketina PKK derbay velat der berezi ha bu hezebili aka başur hebu de banan Türkiye bıxa devleti Türkiye bıxa khas god ki heze bu kişinin dervayı velat bu kişinin dervayı velat ve heze bir parçaya heze Kürde Türkiye'ye çıma bu kişinin dervayı velat çıma mesele hatırlı bıra halna ki çıma parça edine Kürdan ne god ya problem eteye çıma mesele lüre halna ki dişini ahame dixwazi problemi ki li çêbikê yan çi ye niha ez werim mesela hendekan em dizanin Kurdê Tirkiye wî tiştê em taxîb dikinê lê wekî Kurdê Sûriye Kurdê Rojava hendek li wirê çawa tê dîtin çima yek bajar ket li wirê gelek kes hatin kuştin başê li bajarê dinê li wirê dest pê kir disan li wirê hate kuştin li wirê berdewam kir ciyê dinê hate kuştin ma merov pir zahmet e bibînî va xetere ew ê bi qatiyama gelek kesan hal bibî çi başvî tişta çi sebeba qerarî wahayê gelet berdewam kirinê heye Bira Ali tu من گفت کک آزاد جاری جواب بده چه dibinin em ez dixwazim tişkî bêjim dura bike. Bira Tirkiye jendirma NATO'ya. Tirkiye jendirmeyê dijî hemû parçeyê Kurdistanê. Mêze bike hemû welatê Kurdistan dagir kirine tuştirin velat Türkiye. Vakti ki Rojava tiştik tüy Türkiye her şey düveser. Vakti ki debirate, vakti Saddam Hüseyin ji yani Saddam Hüseyin rasti Türkiye ev tuş dikir diji Kürdan. İroji em büyücün parça ki Kürdistan'ı işte başur çi alaka gel Türkan hey. Rasti ji gellik em büyücün ekonomik alaka wana hay. Gellik tıştan Türkiye dikirin aboriya Türkiye alikariya aboriya Türkiye dikin yani gellik fayda wana bu ekonomiye bu çerxa Türkiye hey. Disanji te birate vakti referandumi Türkan per net got yani emwa birçi din. Raste. Ciber katibi seviye Kurdan khas bibin devlet ki serbukan. Em Kürt geri düşmene asın. Em Kürt geri dostu düşmene ha baş binasın. Em böylece çıkas hevalti düveci böylece. De birate Somay seset karket bin erde damavun. Xendiqiyavu. Dersimi hezaran kes ev tışta protesto kir. Duracı vakti ki Somay ve dera mitingit çebu dedi ev familya, aile, malbata ev keseki miryan wana khas evk çebike. Meşşin çebike. Polise Türk erişti bir ser millet. Milleti Türk digo kayem Kürdün medixinin. Başa. Ez vay pırsı. Doktor. Ev şuanizma Türkan hem baştay gelleha hem jî rastî baştay İranê, baştay Iraqê, baştay Esad. Heval no na
پرسکه دبیجن گلک تماشاوان درنگ هاتن و بخوازن کارن هنک درج بکن هم دکارنی هنک درج بکنی حتی نیم ساعته که کازات چوایی والله باش سپاس تشنابه وقتی می هی يعني زعما باشه ودمه نه باشه تهات میجاری که گلکی مهم که دیار از دخوازم تا گفت وقت صدام دا تبیراته Türkiye Saddam'la hember Kürdan tuj dikir. Rastı evde bir amın Türkiye pişkiriya Saddam dikir. Le az tişkidini, tişteki nait pırskırın, az bir tişte pırskırın. Ben gerim kekazat. Kekazat, Türkiye devra Saddam'da Kürzi lehember Saddam tujkırın yanına. انها تزاني حمبه قزنجه تركاري انا مبيجن مثلا بيمانه دناف تركي وناف عراقي صدام تشيبو هجرن بقر وي دمي نها روش كي جي ارتشا تركا عراقي نكت سينوري تركيا ام بيجن تركيا اي شبو شري كردا بك جبر هبونا كردا كردي باشور نل رجاواي ونل باكره تزاني بروبلم PKK انه PKK لباشوري ولرجاواي نها ويا تركش خورد كن بهانه دبيجي جبو هبونا بيده PKK جبوي كارتك يعني دربي سينوري خويا كار درباسي فان دولتي دبي نها مثلا روكي صدام نقوتي مثلا بارتي يا يكيتي دعرضه تركيا دي يا كردستان تركيا دي از هرم شري وان لور بكم يا مثلا روج آفا مثلا تبارتي ورخصتني ما ايش اقدار لتركيا تنا يعني مشاري تركيا ناكن حطاني جبو بهانه دولة سوريا بهذه هرم مشاري كردي خل وربكم ليه PKK فان حردو بشي كردستاني تركيا دك بهانش خور درباز دبه ايجا هاجر PKK كارب حطاني دركي يعني تكليه خوش فان حردو آليا ببره يعني بلكي تدي تشتين هستي وان بكردارن بايشا كردات حسن او يا سباسيا وان دكن يبر كردي كرد هر كرد امقش بها حسن بس هجر امر صلاه تكليه وان وراكرنا ويني سروك وجلان ويان مثلا بانكارتي وان ودرشميك اوراتكن وافجيرو كانوا حبكي جبو كردي رجافاجي بشكي جيد الخمجينيه براستي ام ديجي مثلا عفرين يعني وقت عفرين شو مثلا جواميرا بيستروك تشل روش كي شر كرن براستي دستان كرن دستان يعني شر وانا شركي هندك بس تهمبري دولتك دهيزا ناتو دي ودولتك بتشتي ويبر وخلكي عربي سوريا بكارتانين يعني مزاني بو ويروكي جروجا وباجار هر عفرين يعني كردا زاني وش دسبيك روجا اول تشل روش كي دريج كرن تمام نا بهانا تركيا انه فانا بككن الفر بيدات فردي بككن واجي حر تشتيخه بوجلان بقريداو حطاني للسر عربه اوتومبيلا واني برايفت شخصي بيج مالي خد تشون جارتيه يا تشون بازاري وين وجلان سرخستون يعني حبكي يعني مو كردي روشافا بتش نرازيني فانتشتا بلكي قال خلكي ما هن تدي وكسروك شخورد بينن تشنابه ما في وانا حقي واني يعني قال خلكي ماجي وين برزاني المالي وانجي يعني تشتكي شخصيه بس وقت تيك باليه استراتيجي واليه سياسه دي بحبكي بارتي وريخستن فانتشتا شافدو درخن يعني مرو تمي بهانه يعني خدست النياري خو دجمني خو نور فاز لفرب وتنكار بي يعني ام بخو نكارن بفي شكلي ام نكارن يعني دبي هناك ما باريس باور بك قلنا امريكا الوربا امريكا قلنا القامش لوبا مثلا انا امريكا دخوازي بالا فرقه هيك نه لجربه الكوتشر يعني قركي لقي الويدر تشيدك نهاق امريكا نلوربانا باور بك نجنا هذا 5 سالات 6 سالات ارتشا سوريا حمش خرد به يعني تبيرا مثلا جاره داوي اشوم روجافاي كردستاني قامش لو چارچوفا امني هي جرد بيجن دولة تيديه بالا فرقها قامش له دولة تيديه دنا الرياض دنا برا قامش له باجاري حسكي مسترين يعني ولايته ومسترين باجار ولايته حسكي قامش له الريت النبو دبيت باجار كيدر حتى هر ورجبر دولة الريب الريد نافوي خلكيده اجا بكاجي حتى كارب دوري وركبه وباشتر بفه ويخلق بشكي راضي بن
از باور ناكب او يجي بك يعني جبر قرار وان اوانه يعني مثلا خلكي القنديلي حركز دزانه وديار يعني خياي انه تاثير ايراني برلوانه تاثير يكيتي حتى دركي دستي خد خناف قالك تشتادي مثلا يكيتي كيجا نه يكيتي باش اي حكمدار مثلا ابراهيم صالح وان اي حكمداري كنا انا چن كس هن دناوا يكيتي دي اوانا جي خوازن بچكي بيتر خراب كن تناسكر مثلا كي قصد نا ام وك بطرف وقت مثلا دنيرن يعني جبروي ام مخصص تشكي برسبكم ام دزاني وارن her çıkas her çar devletan aka Kurdan dagir kirin ezi naben avanda problem ene carcaran lehember hevde şerdekin carcaran Kurdan bekartinin. Meditiye İran her dem lehember Irak'e şerdekir zaten dema Barzani da vekta Barzani be hes kirin Amerika bu İran bu daviye vekta wan lehev kirin wan adikariyahe pişta kışan Barzani ve deme mecbur ma hinek tiştan kabul bike. Daviye zivekta şer dest pekir İran'ı KDP lehember KDP İran'ı karani KDP Irak'ı. Le anha alakayı yektiye niştiman bir İran'ı babaşe wan lehember yedinan bekartini. Le PKK be İran'ı be tamami be İran'ı ba gredaiye İran'ı bekartini. Yani İran'ı ne biteni mesele biteni PKK'nın ne du KDP bir karani yekiti bir karani Biden'ı bir karani na jiberke van devletenan ali ki da ciranın ve nakazın veke cirani ki açtı perver behevra bijin jibervi carcaran mesela Kurdan mesela ki Kurdiye'ye vizi jibo bercevendiye be kartine na mıtıştık merakir yani mesela Irak'da mıngut dema Barzani pişte vida Türkiye lehember Saddam carcaran alikariya Kurdan kir yanına jiber kıvırı destabilize bike. والله نعم باورنا صدام تشتنوي هنن يعني وقت دوكيمنت هنن انا مرو كار يوتيوب يجي ببينه دبيجه اگر تركيا دخوازه اوتونومي بده كردا ام كارن دولتي بدن كردا افتشتن دبتي قوتن لكا مثلا اخافت تشتكي وتشتكي كرن او تشكيدنه لي بيمانا واني اقد نابر عراقي وقت دولة رسمي وتركيا هي مثلا حتى انا قال لك بارجه تركيا لكردستان هي مثلا انا نزيكي 5 كيلومتر درباسي كردستاني بويه ما چاوا درباس دبي اگر دولة الرسمي دبي جي ولا قبول ناكن ام قبول ناكن ودبي تركيا بان سفيري وان كريه قنصل سفيري تركيا بيجي ام نرازينه جداگر كرنا و يا درباس كرنا و سينوري مده بس كاتش حاضر چ اماده كرن تكرن جبوبي چاوا قبول ناكن يعني اوكي تمام اخرتنك وتكرن كاتش حاضري تكرش خو كردستان نكارتش كي بك يعني كردستان حتى انها دبن فديه دي يعني تركيا جي رازي نكي بچكي زحمت ياك هبت زان مرسلات كليه سينور والريد البيشاوي تنجور بيب يعني بس وقت دولة عراقي تشتكي ناقش بو كردا ابي وبتايبت انا هذا وقت صدام دي صدام حكمدار بو خدي بريار بو لويدري يعني تشبكو تا صدام بو انا نوساي انا ايراني وهنك ولاتي عرباي درك حتى درك يجي قالك خلك هن بالسعوديه بقريدان وهن كان بامريكا بقريداين اجى الجور فان برجوانديا كرجي نكار ليسكا خبكن براستيجي نكار ليسكا خبكن هري Kek diyar toleransa ödeme bana vekta gerek İran gerek Türkiye vekta müdahale bir parçaya dikin navbena vanda güftügo heye gora planiki hareket dikin le Mgot eğer Türkiye zede peş var biçe ve deme balans de guertin jibo İran hatta ku çu aste toleransaya hatta ku dere evdika dikari tolere bike peş var çuyuna Türkiye sinorevi çiye Ez baverim Türkiye dixazi ev tedî ve radyojin misaki milli evet vakti Osmaniyan da Musulci destvana daye.
yani Türkiye rasti niyeta wan hey hatta Musul'e biçin yani hatta Kerkük nekabın kontrola Şabiyan'day heşti Şabiyan'day yani mümküne gel İran'e vana bazariye bakın böylece evlere destvaday ve derece em bigrin le rasti vakti ki çanda direj biçin ez baver nakim Irak İran و ها كرد قول ناكن في تشتا قول بك قول ناكن وفا پر اوكاجي براي علي يعني پر لقمه كي مزنه وقتی که ترکیه بچه مسئوله جي بگری جغرافيا شرق الاوسط يه ميدل ايست تيغارتن يعني راستي ياختي اکونومیا ترکان برچیه دخوازی و درا بگری لیه باورم و لقمه کی پری مزنه نه آمریکا نه جی روسیا و نه جی ایران دخوازن ترک هرن و درا داگر بکن سپاس کیکازات بله تشد بیجی ایرو Türkiye dixwazi rastî dagir bike Musilê Kerkûkê yani yanzî şertê îroyîn da hewceye dagir kirin bêkî merov dagir bike dikarî wî parçeyê wî erdê teke bin besayeta xe disan bigeşî berjevendiyê takrîben paralel dagir kirinê car caran hinek tarîxê da em dibînê hinek hanedan zêdetir hanedan hebûn evde nekarine serê qeraran bidin devletan ev ver dorpêç kirine wan nekarine qerarê xe bidin bi serê xe ew dikarin wî tiştê zî wî metodê zî bikarbênin yani mesela petrolê sedî de pêncî yeme bî yan zî tu viya bidê me viya bidê min daviyê tiştî deste de namînî yani ne hewceye merov dagir bike car caran rastê yan na بله بله نه نه Türkiye karı be yani eğer karı ev nikani ama rebe dan باور بك Türkiye سينوري وتني ناسك بيجي حتى Çin'e yani خونوان eve mesela ana şu Libya'yı ما çı berceme çı txwazij Libya'yı ana tedbine Kıbrıs'ı Yunan'ı فرنسا قالك دولة إيطاليا إسبانيا أولاتي بالدرجة سينوري بليبيا ارتكرن يعني تركيا تدبين خداي شيء مثلا قالك بربرسياري وانا تركات بيجن جار درنادي دبيجي وانا هين برماي عثمانيان زاني ملور مانه يعني خاطري بري 7 سالي ودقرن ايش بو هنك تركيا قلور مانه لليبيا ما يضب ايش بو برجوانديه ما امي وان بباريزن مثلا تركمان العراقي دكي بهانش خره اجا تشيروكا موسلي يعني جهرتنا جغرافيا نولو برحتيه بالتركي تخوازه بس قبل دست تركابي ويقارب التيكبي اري ويوقب رسيبك يعني هاجر بخواز كبر دولتها تركيا يعني خوناوي قورش خرببي يعني بيجمو سلامي او اشكالت كان يعني لعراق بخوجي نبوي هزاق قارب في ارتشا تركا فقرينه يا برامبري وي بسكن نكار يعني وعرب جي مهكي دوا صالكي وبيجن اري ونزا چما ولو بو فرد ورده وقطر جخا بشغريات تركا دكي ايش بك دنگای çava deng temin le vekidini yazdı zanım deng kektiya deng başı deng tete deng yazat noy yaz da bizi neyse ya biz yaz baba otomede bisi bizim deng te baş dedi ya dengimin baştı doktor yazat باشه دنگته baştı نها تركيا تزاني هجر بآلية آبوري دي كارب وهر داگر بكي موسلي وان حمتشتي الموسلي وحطاني سينوري خب قريده وك مثلا انا كردستان آبوريا كردستاني سدي زدي حشتي بالتركيا فاتي قريدون يجي هجر موسل جي جبر موسل حتى انا الرسمي بجغرافيا عراقي فاتي قريدان ند بن سيا هريما كردستاني دي يجي هجر كارب وي حميب خف قريده آبوری وقت مرسلا قبرسی یعنی برای ناف هبه عراقی
دنگ لبام پر بشه دنگی عادت نایه نه دنگی وگش هاتیمه بس من نزار چمانه از نظام ایجا دنگ باشه انا دنگته باشه دنگين باشا اوكي اري ايجا تركيا شخوش جيفا ناقر يعني مثلا تكاليه تركيا بقول لك درار تكرنا يعني مثلا سوريا لليبيا لقطري لكردستاني العراقي اللي قال لك درار يعني هاربويه اف ميرك اف اردوغان بخو هاربويه تظن انما ظن تخوازه لهندر ولا دربه حرت شي دبي وكويبي يعني اف جي خويا خلكي تركي جي نكارنت ببن استنج جيري حمتش وكوي تكرن مثلا برلمان بيري هيزين خورت بيرن مثلا او نابي تشي قلجدار اغلو تشناد بيجي كي باويد كي يعني يرود بيجي اردوغان نظام تكر درخستي يا وي تشبكي السريمه النظام ما برسغريكا تركيا ناف تركيا دي غرق او خلكي تركيا بخو يعني برسيار بن جوان شاشتي نحقيه قدكي يا مثلا دولتها تركيا تكي واستنجيه بشروجي دي زحمه مثلا بفرنسا يري انا شيروكا ناتو وفرنسا وتركيا يعني حتى كوي جير بي قبول كرن بس ام وكرد مش بو ما تشتي قالك جرينج دوزا كرديه ام كيشا ما ام نتوي كرد ام تشرو شير درباز بن نهاج بو فان دولتي مزن كارن خب باريزين نتوي قرتي هنا قالك بريار تير كرن تيكلي واني برجواندي وان بفدور هنا وانا كان حم برياري بستين لام اي خلكي بخدي وبكس وبهز وايق حمم بكارتي نيجي خره ام برزغريكا ما ويبقي كيشان اصلي بقي كويدري نظام يعني از بهيفي مم د بيشروجيت باش بفي هيفيا بر خورت قال لك خلكي رجاوا انا بيجري داينن د بيجيك انا كسي وبادي كاربن بفن خدي بريار وقت بفن خدي بريار از باوردكم الروسي ووك ماجو وامريكا جي وبيجك زغتي بكن الحكومات بشتي اسد شخو اسد ناخذ قراري وك ماجو بشتي اسد وبيجن ما في قال لي في نتوي بتشسبين الدستور قيد ده مثلا او ما في جوي تشبه انه هبونا ملتكي نتواكي دي جغرافيا سوريا دي اگر افيا هات قبول كرن اجا تشتدش خب خطي يعني مرسلا هبوني وقت الدستور دبي قبول كرن اجا ما في زمان وبرورده يعني تشتغلوا فانا اسبارتكم براحتي شيء بقبول باشه که کازاد گلک سپاس نا دوور خویایه پولیتیکا ترکیه جی کردمه باکور باشتر takip dike. Xeberatê ji her tiştî heye. Gelek spas na gek diyar hendek çûn em serhendekan da baz dinê biçine cikî dinê baştir e na gek azad got mümkün e Türkiye ji ber ki imparatorî çenceran Tirpûne imparatorî ji ber wî her dem çavê wan de erde xelkê de heye. Na eger li werê imkan hebî Musulê Kerkûkê dagir bike. Lê sînorê wî çi ye? Bi tenê Musul û Kerkûkîne berê heta Katarê heta Suîdî Arabistanê zî erdewam biye. Yani ew ê berdevam bikin yan na. İran ew ê çi bibe? Vekî dinê Türkiye wexta zêde pêş de çû tê çi maneyê ji bo Awropa ji bo Rusya ji bo wan zî tehlikene ne heta ku derê ew dikarin müsaade bikin di Libyayê na Türkiye ketiye wan deran mesela rast e Amerika dixwazî ji bo wan Türkiye şer bike lê eger Türkiye li werê geşlerin dik tiştan ew ê bixwazî vî tişta firetir bike sînorê vî ya çi ye ya heta kingê ew ê berdewam bike ew ê kingê van devletê mezin bibêjin bes e heta bira. Birayê doktor tedî ev pîrê me dibêjin her şêrkî de xêrek derdikevî. Yani tiştkî xirab da carcaran tiştkî baş derdikevî. Heriya niha dijminê me çar devletûn.
نها دو نیو مانه ترکیه ایران و اساده یعنی اساد جی نیو مریه بو ویجی لازمه گره ام پوزیتیف میزه بکن ددی دوین جنگیز خان امپراتورا مغولان دوی تولک اوک دینی ایزنگ دینی آشیرت مغولان توب تکه دویجی قای از یک و یک دکانم بفرنو یک دو دفرنی دو را همو تول دگری دستخوا چقدر زوره دخوا نکانی بفرنی یه مجی ام لازمه راستی چوینا ترکیه دست کردان دای وقتی که کرد به ارگانیزه کار بکن ترک نکانن نزک سینورا باشور بو یعنی او به ارگانیزه ما کرده ترکیه دای هم بیجم پارتیه مدانه هزه مدای گله مدای وقتی کوبانیه دا راستی ما گله کوک کر هم بیجن هم ولات هم دروایی ولات هزین ما کرد به جان به قوت آلیکاری کرن لی راستی نها او هزه و او انرژیا نمایه اما انسان دستانی دکانی بویجی یعنی چوینا کردستان بر روژه بر رونیه ترک چرک آزاد کو چاویوان برچی زکیوان برچیه او دایما دخوازن بو بکاخا بو حیبون آخا دخوازن کردستان داگر بکن بس کردستان yani kesi evik nake ez baver nakin ve şunda Rusu Türk baş biçin. De birate bele Afrinê Türkan teyareke ki xistu. Dedi çiqas evikun dijî Rusan gel Putin. Hemen gotin were Fethiye em xalikî bidin wî pilotî jina wî pilotî bila bê biskînî em bê devletin em bê hêzin limanê Türk dijî me gelek mêrin. Zanî dijî devletê din Türk nikanin ha bikin. Niha jî tu jî dizanî azad jî dizanî. Tedî wextê S-400 digirtin nika Amerîka dixwazî ku em dixwazin bikirin. Wa çi qasî girtiye perem bidin wa. Rusyayê eynî hefte qerar girt ku ev tiştêkî me şiliyandiye Tirkiye Tirkiye nikanî bişînî welatikî din. Va jî nîşan dide yani Rus gelekî Tirkan acizin. Ama Rus dostê me Kurdan nûn. Başa. Yani te gelekî optimîstî tek diyar yani ev gotina te tevî maneyê pêşketina Tirkan ev bibe sebeba helveşina wan. Dizî bi tek diyar rayê tek azad. Pêşketina Tirkan bibe sebebê helveşina wan. Vallahi çi bêjim tedî meselek heyî dibêje gişêr birçî dibe har dibe. û insan têr dibe har dibe. Îja Erdogan jî têr bûye. Perê Qeterê pirin ama pera dibê û ew jî çete jî pirin êk wan bikire bi $5 Erdogan xuyayî har bûye. Ez bawer dikim rewşa Tirkiye ne berbaşiyev diçe. Ji ber aboriya wê di va salê dawî de bi taybetî ev sala dawî de pir xirab çû. Pir xirab çû. Wek diyar gojî mersela xistina ew teyara Rusa yani Tirkiye nema zanî bû çilo Putin razî bike. Ji ber hêza Putin heyî û xwedî qerar û zilam yani mafê xwe diparêzî yani. Lê ême em Kurd erê em nikar wê bikin lê yekîtiya me rêxistin û partiyê me dikaribin bi rastî bibin hêzik bi qewet. Kongirak netewî bê kirin ji bo hemû Kurda û karib berpirsyariya bi taybetî pirsgirêka Rojava û Başûr ana. Ji ber li Bakur yani heta ana tiştekî belkî diriye siyasetê wan re heta derkî hinek xaçirêk vebin. Lê di aliyê dide aliyê çek û sîlah de gerîla jî nemane hemû wat bêje derketin dervî sînor eger şerek li vir û li vir tê kirin ew ya nayê ti mena û karibin mafê Kurda bi van şerê biçûk bêgirtin.
لێ لە ڕۆژئاوا و لە باشوور پر ڕەوش خراپ دەچێ پر خراپ دەچێ ئانا بڤی شکلی بەر مەسەلەن 5 کیلۆمتر ئەو ئیرۆ سێرۆ دەرباسی کوردستانی بوویە حتا vana vegerin ya bê derxistin dibê qerarek navnetewî hebe nea dewleta Iraqî wek me got Iraq ne bihêzê û Tirkiye ji xwe te'tîbarê ji Iraqê nagire û ji xwe Kurdistan jî nikare tişkî bike yani nikare beramberî wê bisekirin ne got nikare tişkî bike karê pir yani xelkê Kurd nerazîne jî bes heger bivin yek ji ber ez dixwazim ser vê xalîgelkî bisekin ha li Bakur دبي كرد للرجعة بخدي دركبن يعني مثلا تبي رامي بري 20 سالة زيادة بالصدان خلق رجعة شهيد كتن جبو باكر كردستاني أفيا جي وقت داخوازكي وقت رخناكي جزدكم يعني جبر بلكي برتما شباني تلفزيون وجي باكرن أسخوازم بيجم يعني حتى دركي دبي الرجعة بخدي دركبن يعني نبسه بجول ام كردن ام براي هبن اف نبسه مثلا مسجلكي دلخمجين دبم وقتا مدديش بو خاطري قدسي ياج بو غزاي مليون كرد لديار بكري خو بيشاندان دكرن بيجريا فلسطينيا دكرن وجبو عفرين شو وسريكانيه شو سريكانيه وجيلان بينار يك باجار يعني مثلا كوباني سروج يكي قامش لو نسيبين يك باجار هما سينور نافدي او تريناك درباس دبي مكري دبار ما ندي لآلية دن سينور يعني افيا نا داخوازا متني ها از كارم بيجم يعني قالك جارا خافتن اتنام كردي رجاباتي كرن يعني ام قالك رخني دكن اجا لما ببورن يعني وقت از بيت خوازم نها بيجم خوازم دنجي مجي هن كسا كاربن بقبول بكن يعني اف 6 سال زيادة كردي رجابا تكي ماني نكرن جبو باشور كردستاني وجبو باكر كردستاني بالصدان شهيد بالصدان بلكي بحضاره درباز بويه استخوازم بس وانا بشجريا معنوي بمربكن معنوي تاني جبر هنك بنابري مهنن الباكر كردستانين يعني خلق دفجر يخستنو بارتيا برد او يخستنو بارتي كاري خدكن او نكاري منه بس دبي اف خلقانا جيبوان بحس انه ابي 6 سالي خدمت جيبو مكريه تناسكر وزاروك يوان شهيد بونه دفي جغرافيا مدى املي دجين جيبو خاطري ام رزقار ببنيا ببن خودي ماف حقي وان لما هي كام جي تدي بيجن يعني الي كارياوان بكن معنوي هاو جبر فياجي غازنا بر خلكي دوستي مهنن دخوازن في مسجي بقينن يعني جبر واو دفر دامي انه ازكارم بجدار من البروجرامي ودي مخص اجفي يعني مساجا قالك خلكي دوست ويقد بيشن بقين باكر كردستاني بس تشيروكا موسلي خونا تركاي قبدس تركا دركبه باور بك ويسبب ويسبب راسته گلك سپاس داخواز تج باكر تشركت بيجي از تمامي بترامه گرek کرد باكر نه بتنه که کردن او انسانن مجبور مانه آخه ترک بکن وان gerek tade ditine gerek jwan xadi derkevin veke diniz vexta Kurdi Bakur diketin tengasiye her dem derdiketin düşün aliyedini anaha dora Kurdi ve heraye ki alikariya wan bikin de axa rojaba Kurd mecbur man şer kirin Kurdan despeke da ne dixwastin şer bikin lê ji ber ki îşê de erîş wan kir em mecbur bûn şer bikin niha ji bo Kurdê Bakur kek diyar ev mecburiyete heye de deqê me heye em ê biya ev mecburiyete heye ev şerê çekdarî berdewam bikin çima bi avakî radikal bi hereketeke reformîst weke Hak Par HDP karê bikar nayînî ji ber ki Kurdê parçeyê dinê hinekî bikarin nefes bigirin em lazim e em ji bo demekî stratejîkî dinê bikar bênin çi şer me yani wekî stratejîkî reformîst bikar anîn şer me fayda wî heye yan zerara wî heye
مدید شر چکداری بسر نکبی بسر نکد خورتون ناتو پشکریا واندکه چک وانه اکونومی وانه بردا ودا ev dikim bahanezi erişti ben ser Kurdan. Ma eğer bser neket lazım ne metode dine bibinin jibok heneki 5 sabı kevin jibok heneki nefes begirin. İçi de beji derakle bitişte da. Bira revn PKK Kürdistan'a Bakur kes şer çekdari nedixast û îro jî naxazî. Yani el mühim ev ki vakti ki şer çekdari da şer dijî Kürdan biki yani dijî düşmene ha stratejiki baş karmeyni va netice duvi. Em bu için Kürdistan'a Türkiye Gelik Parti û hêzene ev dixwazin aliya demokratik bi rey bi referandum bi aşetî hindik tiştan evik bikin. Lê Tirkiye her 10 salan da carî hukma eskerî tê. Wextê ki hukma eskerî tê, hukma eskerî jî giranî ji bo Kurdan tê. Wextê ki Kurdan çaxtê hindik belediye qezenç kir, hindik vekîl ketin parlamentoyê, devleta Türk dixwazî riya Kurdan şaş bike. Yani ev riya rastî Kurd dixwazin. Yani Kurd naxwazin. Zariyê wan bên kuştin, şerkî giran, dijî Kurdan nêzik 5-6 hezar Kur evik vala bû, gund vala bû. Çel 5 kes çû. Gundê me hemû koçber bûn, çûn İstanbulê, çûn Ankara'yê, çûn bajarê Tirkan. Neka dibêjin ki nüfusa popülasyona Kurdanî mezin ev ki ye. Çi diyor İstanbul'e ye, İzmir'e ye, Ankara'ya ye. Bu vêjî yani rastî stratejikî nû lazım e bo Kurdan. Stratejikî teze lazım e. Va yani emîro var xuya dike ki revşa Kurdan rastî nebaşe. Ev rast e. Lê bes em bêjin 20 milyon Kurd hene. Ev Kurdana heta çaxtê bi zorê devlet kontrol bike. Nikanî. Yani bu ve vaxt bê ekonomiya Tirkan jî vî şerda gelek vî şerî de gelek ekonomiya wan zayıf biye, nikanin pereyê karkerê xwe bidin, gelek memûrê wan qey di ser roberê hemû mühemî avukat evik çêkirin. Çi duyên? Protesto meş çêkirin. Dedi hükümetê dijî wan çiqas hov evik kir. Evkî jî bir meke birayê doktor. Em bêjin rastî revşa Kenan Evren tu jî jiyayî ez jî jiyam kazat jî dizanî. Revşa îronî dijmatiya Kurdan qe wextî açanda tu ji nebiye. Yani Erdoğan rastî dijmatiya Kurdan yê çar perçem dike. Yani mimarê koordinatöra dijminê Kurdanê. Erdoğan girtiye. 6 dakikayı me maye ez du dekan hak bidim ve keke kaza daviye ez bipeyvim. Ez herkese kemtir peyviyam. Baş kekaza peşniyarete çiye ji bo Kurdê Bakur. Gavadinê got lê çi bikin van şertananda ji ber ki aliyê dinêzî hinekî nefes bikaribin bigirin. Ji ber ki hinekî pêş da bikevin. Niha rewşa me pir xeter e rastî. Rewşa we jiya me xirabtir e ya me jiya we xirabtir e. Bu alîkî ba. Belê. Wallahi belkî zêdeyî 45 salê me têkiliyê me bi xelkê Bakur re pir e. Zane waf 30 salê me jî li vî welatî me nas û dostê me pir ewin, axaftina me, civînê me, semînarê dibin, hemed tiştê pir rêwê xelkê Bakurin yani. Tiştin henin bi rastî ne pêwîst e ji bo wan lê dikin pirsgirêkek pir mezin. Yani em ser xalikê bisekirin hepkî. Çîrok pirsgirêka Alewîtî û
و سنيتي يعني نظام ايه بخوا مقالك اف نقطة سنيتي اللي با كردان نديتي جوردكن ومزندكن وهاردكن وتوجدكن نولوية كردي السني اف تشيروك لباوان درباس كرنا بيا تيدنا فكرن لي مثلا لفان دردورة جارنا من اخف النابخدي برس غريكا مثلا علويتي دكن سر كرد برورية افجي شاشتيكي النظام مش كهاتي جبوتشي ولو يز نظام يعني برا مرو علوي به بروبلم چيه برا مرو سني به بروبلم چيه لمرسلا نتوي افيا بربيويستي جبر وقتها تكرد به يعني انا مثلا تركيا وقتها شري كردادك ودجي ما في كرداي ما دبيجي دجي ما في علويه كردم يا سنيه كردم يا ازيديه كردم اف تشيروكا دبي اف برسكريكا كردات دبي ناف خد شعر سر بكن افيا نگركي ون بيويست امريكا ون دولت ون تركيا ون كسي مر شعر سر بكن يعني اف ريخستن وبارتي وروشنبير وزانياري كرد دبي السيرفي خالي قالك بسكن دفان كان صالي بيشيده يعني يك جي اف برسكريكا ازيديتي رابي يعني بس نما كس بيجي از ازيديمو از نزا علويمو از سنيمو از نزا جمع دبي افتش دناف كرداد رابع بيا برسكريكا مي هاگر فياغو از ازيديمو وجبو خاطري ازيد خان خو اگت خونا ويدي وتخوازي وي بيك بينه وعلوي مثلا تخوازي تشتي خو بيك بينه وسنيج تشتي ولو نها دجمني ما نياري ما خو برق زندك جبان شيروكا اف استنگيه دنا ما دردك هبن برش فيدي جيتكن اجا هاگر ام کار بدنا خود وانت تا چاره سر بکن يعني باك ديار مه قيصال نازدكي ودكتور تشي روشكي روجا مديار كريج ور نو السنيمه يا استشتيرو اي وكل زيادتر على في از عربی زیادتر علوی جبرت خادی کردیاتی دردکوی چیراکاویز درجه اري يعني خوازي مثلا از چند دقیقه ما از راستی درقی ویدازی از دکارم تشکی ببیجم دو من که دیارزی بلکه تماشا کریه من تماشا پروگرام قادری یلدرم کرد بخیر کردی که شافیه پروفسوره در حق عربیتیه در رای حق اهلی حقا سرانجام بردگرنی در حق ویدا گرک لکولین کریه خدمتی که او جبو کرد عربی دکه جبو عربیان دکه یک علوی وی خدمت ناکه او جبروی او علویه که از دبیجن از علوی ما او جوان زیادتر علویه جبر که او خادی انسانیت خادی میراث انسانیت دردکوی مثلا tabi mesele ki mezine gerek emcudatiyan zi birbirine vanzi inkar mekene gerek Kürt vücudatiye kabul bıkın le hevdi kabul bıkın be hevra بگشتم موافقه اگر نگشتم موافقه اگر موافقانی هر inkar kırın zaten evni karın berdamam zibikin gora من elevitiye kurdan jiber ki bekarın ve elevizi berdamam bikin gerek kurdayatiye wan berdamam bibi vaqta kurdayatiye wan çu ev baveriya wan zi namini ev zi tektiçe misalevi gerekin jibo Kürde Türkiye az tışki peşniyardıkım navaç şere çektari bir serneket lember Türkiye bir sernakebi ekonomiye van çektari van her aliye ba ev kurtun jibervi siyaseteki legal o meşru tışteki düne kabul dike praniya cihane kabul dike gerek emvi bivireye vay dekek mema az kılas bıkım Eme cartın bu programı kedini beni hem ber temaşvanan hatta caradını biminim bir xerxaşiye az zibra spaslarya ki jibokek azad jibokek diyardıkım jibo gutaranzi dikim evara ve bixer hatta demek kedini biminim bir xerxaşiye spas Serseran spas spas mevanno spas